I pozdrav svima, dobrodošli na moj novi kanal Stefan Super Show, moje ime je Stefan i danas igramo Call of Duty 2. Nadam se da ćete da uživate u ovom videu, a i u ostalim. Welcome to basic training, comrades. Okay. If you wish to survive, you will do exactly as I say. Ja sam preigrao u igru je nikad nisam prešao. Eto, želim da je pređem sa vama i eto. You will have to move faster than that, comrade. You will need a real weapon if you wish to kill the Kao što fastest. vidite, pokupili su svo oružje i Start on the compass. nije ostalo ništa, Your current objective. ali Now evo, go to ovaj the storeroom čovjek and mi je get the pistol dao and the rifle. njegovo Go! oružje. Now go back and I evo sada imamo oružje. Možemo da ubijemo ovo. Very nećemo. good, comrade. Always remember to use the star on your compass to reach your current objective. Okay, Vasily. Let us see how good your aim is. Aim for one of those two teddy bears. Žao mi je medveda, i takav je život, ide dalje. Good, now fire at the other one. Evo, Pistols and submachine guns might be good for short range, comrade. But for long range targets, a sada rifle is pucam better. u flaše, vjerovatno su zapljeni od pijanih vojnika. Na primjer ovog. I sad mora da kažem sebe pucajući u svoje flaše. You will be much more accurate that way. Not bad, not bad. Aim down your sights, Vasily. You will be much more accurate that way. That's enough, Vasily. Now, let's see how well you can do under pressure. You Da have putam u chance šlemu, to shoot the helmets. Ready? Go! da vidi koliko možemo neprijatelja da pobijemo za 15 sekundi. Good, comrade. Now come over here and bash this mannequin with Ovo your nije rifle. bio neprijatelj, ali neće ni That's biti. enough, comrades. Come over here and pick up a grenade. Evo, bacamo krompire, These are potatoes, comrade commissar. a ovaj vjerovatno ne želi da ih baca zato što je gladan. We've got a prisoner. Come take a look. Neko je pokušao da nam se uvuče u redove. Ali evo, uhvaćen. Pričaj! Pričaj! Halt! Hören Sie auf! Bitte töten Sie mich nicht! Unsere Truppen. Comrade commissar, he says the enemy is moving behind our lines. To the southeast, and they are supported by half tracks and mobile artillery. Sir, there's a German attack forming to the southeast. Daj da ga ubijemo, aha? Ne, Listen, jer će comrades. misija There da is an proba. armory to the east in the basement of a house. Go there and load up on ammunition and supplies. I will stay and take care of our guest. Remember what you have learned. Good luck. Treći! It's the fascists! Move it! Move it! Fascists! Just through that hole! Let's go! The trench is too narrow! Signal fire! Vasily first! We'll follow! We're going to take out some Panzerwerfers, comrades. Grab a submachine gun and make sure you reload it first. Always make sure you have a full magazine before you go into battle. Evo ga ide. Let's go, comrades! Up the ladder! Vasily, wait! Don't run out there! Throw a smoke grenade first. Trebali smo da bacamo dimne bombe, ali mislio sam Grab a da ne. submachine gun and make sure you I reload never. it first. Always make sure you have a full magazine before you go into battle. So, kao što vidite, pucaju u prazno. Ne pucaju u prazno, bre, Let's go, možda comrades! ih Up the ladder! mataš metkove u džabe. Vasily, wait! Don't run out there! Throw a smoke grenade first to conceal our movement. Vjerovatno miš misli, ono što je džabe može da jedi svako. Hold your positions, comrades! Just a Ono bit što je more! džabe nema veze All right! kako se koristi. U ovakvim situacijama, kažem, workove i to je to. Left flank! Use that scar for cover! Achtung!
Malo ubijstvo. Kao što vidite, ja sam ga već ubio, ali on je napravio da ga ubije. There's the Panzerwerfer! We need to find a way around this gate! U sljedećem videu pustit ću vam svoj ekran. Odaberite igricu koju želite da snimim prvo i bit će glasanje i ona igrica koja bi imala najviše glasova, nju ću da snimim. Tako da, vi odlučujete. Ne potrebe da se lete. There is no better training, comrade, than fighting to survive. I eto, to je to što se tiče ovog klipa, lajkujte, šerujte i subscribeujte se na kanal. Doviđenja. Doviđenja.